سلام علیکم. سلام. شما یه شب تو این جلسه رباعی خوندی؟ 18 سال پیش از آقا شما بودی؟ یه داشت برام یه حسرتی میشد. خیلی من هنوز در ذهنم مونده از زیبایی اون رباعی ها و از اون بزرگوارید شما، عزیز ماست. Baktım sana ay çıktı. Baktım sana ay çıktı. Gözellere tay çıktı. Hoşluğu paylayanda hasret mənə pay çıktı. Səni şəcərə